zun ni som ania voin inrin ni hian lairam Isua Krista Baptist Koshan Central Thalai Paul chuan thingphun beipui thlakin member thanem tak an thok chuak lairam Isua Krista Baptist Koshan Thalai Paul le Lai Autonomous District Council Environment Forest and Climate Change Department te thodun na bozuinan voin khan thingtriak phun run pui nei ania hemi puala inkhom toy LKBK Council Veng Koshan holanea he hun man pui tu puke la ro moya DCCF LADC chuan LKBK Thalai Paul chuan kumkalta te thingtriak thanem tak an lo phun to ti soin radu om tak achua theina tur chuan kan thingphun te kan enkol uluk angai ani atia puke la ro moi chuan kan rama mason na lo thleng kong pui sial ani awang tein kan rama thing le mau luilam nung cha te na satakin achereu mek ti soin thalai ten tran kan lak na satangaya thingphun hian ram nuam le boruak tha tui hiang nar min pe ti ria kan thingphun te puitling tura enkol chun zom thau turin kalkhom te asom he huna hian LKBK Central Thalai Paula Secretary Reverend Laro Peka Chin za ne na tangin report ngai thla ka ni a kum sang ni somni pahnia tanga sang ni somni pasari thleng tur 5-year plan na tan environment protection chu kalpui mek ani thu soin thingtriak sing khat phun tin ani tur thu asoi he hun hi pulal mon puyan kai ruain rongbol tu Benjamin Ramdin sanga kai ruaina hnuaya intiam na thu cham rualani hemi hnu hian thingtriak phun tura kalkhom LKBK Thalai Paul unit somni panga te chuan tuipui ferry kong kama thingtriak an phun